poi lo wingwa Martin Donyo Yamo Kanenwa Anya Alfred Banya awache ko Jolu tin watia medeke lokum Oteka wachao kong ke karma cha ke title ni Oteka mamiro ki we nyingi ni timbe wa medeke enoni Oteka mamiro ki we nyingi lep mon wajo ni Oteka mano miro kiket legacy jemi mano ki po kwede pigi tij mabejo mano go timo Oteka Acholi no wano bedo ke jema papat kita no yang po kwede pigi chikong amiro chako ke jollo panel members aneno la did the band tikan Dr. Caesar tikan Megu Rose tie ke Megu atika temo neno ngata tie gine This is your daughter. Miss Rose Dora ke Christine Megu Christine Benetie ke Megu Grace Benetie ke la dit nyeko public Benetie ke Mose Paul ke lava beti kinwa gen gitie chalo panel members mo kene na gen gitie yo ge be joining one la chien ada tie jema pari maki po kwere pidano ka uno neno chale lo ma wako ke kero jema ke luone statue nyo chal ma ke chwe me po kwere pijo ma gene jomo timo tich ma be pilobo yo be no ke chako nying ke dano mo timo jema bejo odi tikane odi chalo offices nyo odi ma pigi tego ke chako nying dano mere weke po kwede pijema no gutimo pian ene no ka bedu ma dano worrie weke nen ni ada ngadu timo jema ko mano ka chalo botwa laya kan ino ka bedu mogo mano dano mano bedu gwakla church nyo timo tich mogo ma mier ke po piere inono ki kerye gina ke luoni plak nyo alama ki nye ni ngadi mutimo ginu nyo ubedo kamo nyo ngadi mutimo ginu nyo ubedo kamo nyo ka botwa ya Acholi pol kare don ki chima ni la dit man eni no gang pala dit ma kumano man la gang eni gang pala dit ma kumano man ki don ki anywena ma don tie eni umiero ki nen kit me ketu gi mo ma olo ri pienje ma ki chima kumani wi dano willo kita kin dano tika kete donc pa ki romo gine diri maja ngare ma romo po ni ngare bedo kamunyo peke chato ngombe donc tie dano tika gwenye kingi eni duju we biruju kit jema kumeno so pere tek meneno ni jema ki po kwede pidano ki kero mano ri we kade dong chalo jo wan eni dong pe no jo ma bina nyim gi romo po pere ti jema go be ma ki po kwede pidano jo mo choj no book di bene putie library ki romo yubo ne ki kero gine kero nying kero book gi ye ki chako be nyingi kwede ki jema duong mare ti dong pa mero ter kare wu amete dong adwoku both panel members bogo gwak gitie ki tam kita ni po mukana tie ma ke romo gine po kwede ki dano ento eni dong panel member chela ka o chako lo again ni romo meduwi ma wajuni apoyo chi pan yang ko wacher bon nga wi ati kumbedini nga mo bichako ka romo poyo ya Dr. Caesar ina ye bichako talo ya romo chako ne ana foi to twan poyo foi yo no wa
kidang amor viewers wang man ke winwa don kono walo lok mo tera o kardong tabit mau mapol and what time ni tin wa diwi ye wa loge lokum ngom mag yak tim mo be tala lama di yo teka ma pat ma wi ti ko ngana ka ko pi lok ma lo tabit mo karone lok kum ro chu pa jo yung kum joni ni weng ma ni kinwa popi angin again gi winyo gen no mirgu madani ni pa miro ki roji doge actually miro ben tek actually miro ben tiga sen sida ngin again gi pa yu madama ki tinne ondo do amir ta ko ki alama ma roj me pungu kero me po ti uteka mandong ubiru ma kaki jogo per konyo kwan ne achiel ki kero alama ma po pi jana ni luwum na ka in kero shilling million pa mono nung i jeo alama ma wer ba po pi jana luwum ka dok kero shilling maromo million a pero mono alama no wa po kere pi Daudi kedo ki jilde ra mono magen gubedo achalo ka 11 gen joma ki luongi ni blessed kidong alama me po pila fun okot be bitek any million beach kidong alama me po pia wich mono bedo million a deck Abraham a wich mo bedo ruột ma wala wi ruột ma chel ma chudi kidong alama me po pila fun le beka pong mo atam polu poi kum la poni le beka pon ma no bedu education officer kida ko bedu bene on the committee me Macquarie University allow me po pi any 2 million kida allow me po pi nyaka ma no la dui ma da ma ngwe ma tek ma en mene o bedu that nyaka Uganda ma chel ma no goal a Commonwealth Games any Judith allow me pop it any million a shell you don't allow me pop Dr. Matthew Luquia man you limela ko pa dano kare man no tuo magalone bola o pori la chuo allow me pop it any chilling out for Mia Beach me pop it man awaje anywhere ti piano way loop virtual ki yub ma wo be ke kar cha chabel mo kar lo me ro pa ti tin amiro dugu e como terra magien guel alama me achel amiro lo como tiberio ken tiberio kenya wo ngeni en no ti administrator me Acholi district karma no putpia wala no lo ken dak ber ken en ko me en ber la moñ ma ulwenyi in moñ me second world war and machala en administrator me district me actually en jolo lim ma kiloni gratuity kede ben en le mon ma pek kayin iwaje ke actually ma chon ma do dir mo te ni gratuity chi winyu lo deal way la ten be pay kong we ka titi lo and ti ana be la ten ma ana pe yo lo kali chi lo deal ka ra pe ni la ten be pe ni we winyu lo mi gratuity ni gratuity ni any port ma British government no meal me po lo ten wa mu ti first world war ma no gen gen go be ele shell ma ti first world war Eliva Bero magonwen second world war camento mi poi me chente la jol chen ni no bedo ti bedo ken to bedo ken you kati kitam
Nika kapoko chene ni rokingara chile. Uno plerte mine bene pien mono chen pajona ni. Ento be kake kero e kwan. Chilong dana maucho wuchao tameni no gubir pol. Dongi kero chene ni e kwan. You me kwan ubil level ma pol. Ma wieti eno uyubu ki kanija. Nika uno twero yubu school. Kama kanija utiye. Chi wan nung wa inyo lo fonye ne. Chi dong bene kanija tu politics. Na yubu school a district nungu gupore ni a me inyo lo fonye. Gucham ni a be. Ma wieti wa nung danama kilwoni vernacular teachers. Vernacular teachers telo kane in ka in kwano no. Mai klaja bichil. Ingi choj ingi kwan timbe be la phone. Donc luoni en wieti o cher robot en gen lotinam ma gubedu guti monye. Ma no chene ni miro ki poki ka chel dia bin kaini che kwano klaja bi klaja bichil ingi choj da ingi kwan timbe bin be la phone vernacular teacher. Donc kaini che I better vernacular teacher one no one made for nyini na wangade o de level madong ibidong child grade 2 teacher, which was the standard practice at that time. She again ex-servicemen Paul responding to that. My Kabir schools Paul Mono T Lufonyanon T ex-servicemen school Paul Madai actually. Anna Apo Anaquani, St. Joseph, St. Joseph, school Makidoro, Gidoro, Chalo Mamoy. But there, what to get what Melo and get ex servicemen to what line, but he can get Chirowa, Kamacher Legani. Kidoro kibul mechel kalega. Chi misono tie. Da ponyo discipline ma tek mada. And so monotien na chel. Tien mario district yubo school. School man makaloni gulu public ne. Mono district yubo. District yubo kan kichen ne no ne. Dong Paul Joma bino kwan public school no ki year lo tia ma kweri ma atini kweri ke chulo any public school no my ikin ge akan point dana ma chalongo Wilson Lutara ma elo bi latin magane kweri kwan public school na o med shel kere na med kwan wa university da twer be di dana ma Paul ma da ma ana wa med Wilson or har chalong ar chil. You man okay you better kede and mene o kerro koni armo bi lo kum ba peje ento ba pe you better get chil alama chil ma mage yubo mi me po pi yo mulwenyi ento the new Kenya wine be mirget ngarmo mauti chalo education officer sports and education officer any dong danma neno danma kui danma dui ngarma ker eno be Mr. Abe ma be the kid no kind no he but he is passed away though and ngarma ker we at here no be Mr. Be ti Abe no any that my duaro down ma do quiri any be no down ma kala judi da ya ta nyaka ma dui to toile kidong any o chao team ma chiel ma bido Uganda football team pole kina churi kan any o chao ben yeah mono quiri ma o kenyu be kede i miro care education officer ma ba o yen da lo tiene ma quiri the teach
si to Kenya be pol twal ma kar ka Kenya wono poni o Kenya eno be ngara chiel ma oker chieni Uganda be independent eno ker chieni po kar mano to in 2012 ke wa ape waramu yiku Kenya wang mapia parliament mi war ma bene che quando come che non to che che quando come che ter wa parliament ma no be che lo on lying in state in parliament pingo eno be down ma che chi independence mi Uganda mi ripau okay ko no tieni kauno nene one mo be chalo federal government no be ma da ento eno ne poti me che deve miru ne ne down to can neno ne ni miero o me donc ngora chiel ma amiru wachu legacy ne any the late Olia Olia ana waju dong pian eno be my great grandfather you know pian my grandfather was born Ruot Maupin Wood Polia and my Olia my great grandfather a church pa monomoma kiloni Webster a book kiloni chronology migration and droughts in Intralacoustic Africa and la church kiloni Webster and ucho ni olia kinywale imwa el pachel kimia ball kipier ball wario Andrew Camarade na punno en tira tin la kere ci won nota pen wonne atunya yo ne ma put mo chele kan ma put la tin la kere ai ci don a woman mo makeloni would do any or hell what they call regency ma ni ka ruot put la tin la kere kero ngar mo ma chalo mala chundwa ci don do obey the non chalo regens na way ma el pachel kimi abor e pier bon wen beach ma dong no o dia dong why no ya bidong ka dong ki installing en non chalo ruot it is believed Nyoria was actually one of the first chiefs to be installed from that period elevated ruot ma pier deco beach she Casararo kon wajini Oria kiri wayo no boom de and kau chung mene chi neno chi I tu ni man dana wara chi no un patamo neno chal paulia which was one of the feature photo of the Luo convention mobe di Canada new chal paulia gin man aware and me chill any ye nikicho la tienne magilona buga I police kidong lo chari o mokene ngarchiel magiloni bogi ngarchiel magiloni yol gicho police kidong legacy ne tieni ya kombedi lo tiena chule mo pol giti police ni legacy ne chaka olia yo chak ne ye ni cho la tienne ki yo mokene police chaka no ni donc ni chaka cho na chule police team legacy Marion and Carmano and Tie a room only one come by Perudi and Okatiki Logni Miro Kikachik me Minium work down a little bit don't count one book papa quite a bit and then foil ya madame Katiki chick ni nyom miro bit dia rio ki diegi a rio long chalo minium si o konyo dano ma pol ma do wa nyom o tire mati kede be dong ba los mu kene ma bin wa dong pe dong chulu dia rio ki dia rio kan e ram chulu ne ki chenne chidong kong ala wa giro legacy paulia ka kan angene dan mo kene kombedi
อยู่แต่เดี๋ยวโอเคอันนี้เราว่ามองในวิดีโอดอนอยู่ใช่หรอที่ตรงchairman ของอามาดวงเหลือบวดดอกแล้วจะเราอ่านตรงที่น่าดอก chairman ก็นี่ดูดูเบอร์พอยละดิซิซาเบอดรซิซาเมเตตัวเจมี่มารัวเรียทีมก็เจมาTiberio Kenyo temo che tu winyo quereno jemo terra temo ti jemo pat ti professor Amone Kennedy and dong ti kin wa kan wa jole we tong duok u bore we eno tem wachi wa gina o wachi wa wie kit yo ma pat ma ke po kwede pio terra ana temo wachi wendo da waja ruya atika ne no mer ena yo chaka chi dom kita ti kin wa ne ko wa wet em do gina o tietu wa wie yemi ma yo ma pat ma che po quede pi o terra apoio da professor Our apoio to trial la dit Dr. Alfred Banya utima kija pien internet apetima be tika kamoma internet connectivity peti mabe to trial utima kija medonye na chen Mario aramiro poe down dichu magitika narwai kabiru mapapatin one thing watika lok mapiara tak to trial under donyo mano la dit Dr. Caesar Achai tika lok ikom la dit wa leli Tiberio Kenya Tuoma jema beje ma eno timo and ubiruka shaping politics me Uganda pikar malach Mario en bino logo ma anango en tika logo kom ruoro lia ma bino timo jema mabejo e Acholi tidong ngo ma wan waromo timo ne wek wagwok te kwaro parudi ki Oteka wa e Acholi now tije mapopol pangeo chao keno dongwa katika noyo gen ma la dit Dr. Alfred Banya dong nero lorie pien pawinyo chi utima kicha ka ananoyo gi Machel ene wan waromo timje mapol achako ki kit chako nying kabedo mapat kinyo Oteka wa wachako waromo chako nying gedo money ni building money ni waromo chako ne ginyo Oteka wa waromo bene chako nying yo ki Oteka wa waromo chako school unuponi kit gumkan watiki YY Court Memorial College man gichako pien YY Court obedo inspector of schools ikarechani wabedo beniki which PTC teacher training college ikarecha gulu eni bene yo achiel ma wan waromo chako ne kwede gin ma anero food pere eneni miro bene wan wanong parks a park kakamo mage yubo mabe chalo Heroes Corner Heroes Corner waromo bedo kwede mano waromo chweo chal waromo chweo chal erecting sculptures ka ini chere Hyde Park in London kuja ini no Oteka mapole de gi chweo chal gi magitie wan bene waromo timo kumeno waromo chweo waromo bedo ki Heroes Park ma tipi ruodi keken no wachweo chal ruodi igini mapat igini wek luteno wa chere park enini guchet gunen ruodi mapat mano gi kero gi chweo chal gi i park enoni jemu ken bene timo noro timo ne through sculptures enoni kong mukwa wan warong wachi wan obedo gi history jola mugi golwenyo ikom British
Pingo po watigi kakamo ya moro kuja nyu ila mogi man depicting waromo chweyo chal maromo depicting kit mala mugur lwenyo kere kombirtij ma wego history enoni comes to life. Pian enini dong ubdi dong mara history madong wan wati kwere ni history dong loga boga dong keken. Baka wa chweyo gin mo ma depicting kit mala mugur lwenyo kwere kombirtij. And only know you are making that history live. So that is also important. Iagoro, for example, waromo you sculpture more kidma la logoro neo kimucha. Logoro neo mucha nyongo donka kungulu. Waromo chuyo gidmo ma depicting kidma jalo gotcha o chobu kimucha. Maromo biru kakamo kama lutino idan mapul gi cher ka neno ni maru no ngo ma chiga time, you know. So egini bene ka wan watimo kuman no bene wan watika kelo not only tourism in our place, no watika kelo wele mapul me limo kabedo wa mano kabedo actually is full of history. But this history has not been made alive in Demi Mogochalo sculptures. Guinea. Mirben one walk up bedo mapigi tego. Waramugo gini kamagi yiri which, for example. Down pingeo. Kamagi yiri lia. Down pingeo. Kadarmo magitigi ngeo. Down mo manana adeda. Chi, Jemi egini we can build a big museum. We can build a big museum. We can build a big museum. And so on and so forth. So, iginikaman watimo, no wagwaro te kwarwa, ma luteno wabiro peni kinyu moge yibu mabe kumeru pingo. Nobody teach but Luther wa dan wa manodong get well versed in that history. Nobody no teach maybe ka machalo tourist guides dinong gitero dong history ngoket ngo ma otime enoni chi museum enini mir one wa yubi chalo kabiru mu chalo guru gini kabiru kamagi biru ka gwoge ye omukama kabalega karmo biru ka kane ya Acholi na yini wan waromo yubu ye wege kalutier wadong rom cher kuno nyo wele ma age wa tourism age wachi yam to kwani history book ken kabiru ne no ti magi chero gi nyuruni inare karma king kabalega gitika gwoge ne ya Acholi ni gibiru ka gwoge ne kan. So, what is written in our history book will now come live. So, this is important, Mamir one team. Ikarmu can be one waramu yubo been way. One waramu yubo a music festival. Music festival compared negative yubo is schools mapol. But waramu yubo music festival and mabene theme metie mekwero tawa. Dano cha we kinying Tiberio Kenya Tuoma. Dano cha we kinying Alex Jera. Dano cha we kinying Wilson Lutara. Dano cha we kinying Janani Luum. Dano cha we kinying Oteka wama pat igin madong parong kwan nyingi weng. Wego schools igini wengi wero kinying Johnny ma oluto promo guaho te kwaro ikom kare na wan warong ma duan dano wan warong guaho duan eno pikar malach wan ben warong bedo ki websites kama warong guaho jema kumani ye ki enini pire tech wan ben warong bedo ki annual cultural week ikom kare do mukena anero tie chi fod warong medo ne annual cultural week Manyuro tekwar pa Acholi pa Oteka
waromo bedo gi gene enoni mano miel tie miel utole gi nyiewo tehawa miel rara gi nyiewo tehawa miel buola gi nyiewo tehawa. We can be able to do this. Waromo bedo bene pegi weke ken ento luod bene waromo yubone. We can come up with so many poems. Waromo wache, okay, this year we bedo ge poetry competition in all the schools in Acholi in honor of the late Okotpa Dite. You know, waramu bene ki maybe book magi choyo down being short stories in honor of Jakayo Petero Cherry. You know, this is one way. So those story books, we can be, those stories and short stories, we can keep them in some kind of an archive. Madong very no one will meal Lieutenant Wati in that competition with specific themes. You know, specific themes mano depicting mano gingitika church parent. One ben waromo yubu Togoga. Togoga kinyu tehawa egini. Togoga anyone waromo yubu nigi kama papa egini duchu ya chuli kan. One ben waromo choyo dodo. Dodo benigi romo choyo ne kinyu teha egini. All this, in my opinion, can be able to form a unique tourism site. Manoben one watika promoting tourism. And by promoting tourism, no one watika meal kilo terwa. No, we are building up the economy of Acholi by having many tourists here. People who have built hotels and restaurants will be doing business because no weletika biron kanyma pol. So these are we kirmawana tamani one waromo go legacy Jowama Oteka Acholi Jandon Kameti a get kakan mana a work bar and bojo can anapoy to Utima Kichapi or like Chenanapoy. Apoyo Professor Kennedy timu be madam chane wa Jamie Kita Jamie Mawaromo timu ne me po pi Oteka wa Dr. Caesar Yabo menyutu Jamie ma Oteka ario go timu inde nyuti wa ngo Mawaromo timu ya nyim karma bera winyo loke wi opo pi kachoke en me pong duo ma Dr. Caesar bedo gene logo piera ni anero ni thematic area number 1 ma megi gicho ni people heritage and leadership promoting lok komdano lok guako jema nyuali ki tela so gini wajo ni weng kanone umiero ki tim agani porri tegine thimi enu ukori ni enu majono chano ni chiman be mada ka in future watie dok lok ma wamero gene chwalo ne anyim chalo en bot joma notika lok pong duong ni jema watika loko en the weng again e bibedo be ka wagene ka wa feeding through we pogi kilok wa kanye ken chidong apoyo we kong dong ami kare ki la dit musée Paul Kilama en ubilogo ikum rorawich and tirane leadership kita yano bedo teka kwede ilok megine metela kitek twin tela kitek twin so I hope near again agonyo te title lima be mai biloko ye yindo egire itiba yindo etetewa apoy la det kila tie mute yeah winner way
Yeah. Yeah, for moderator, me na kare me lo. Ma pia a topic from which atamni kom mi duana I lok mo ma bej ma gina ma Dr. Caesar chai ki professor mone dong gulo ni. A chao ki lok pa Dr. Caesar chai lok ma bej wa lokum gina tiberu ken ma fato kwanyo gimo ma raj ma wajo. We will pen jema kumani points mo no che ma pero ya kuna ole weng we will kom jema chel ni itiberio ene atianga chile mo kwa ya cha ko party ma mege ma lone liberal party to me is also a point scored democracy do to Uganda wono kono no liberal party putie ti kira wangeni democracy do to Uganda kidoke ni achiel ma Kenya timo maber kar ma chwele ti camp kimi ni obed minister wan kwero ni ka chwele puti ka neno chano camp pe mer tiji government ni ni joma pol la bole nok mada da ma kwero ti kumbe nen chwele ma pol gumbo ene government ni matwal mana ka yang tire down ti ka ne kone ya chwele si anen wa ni point ma pira tek ma no scoring ye and bene ilogme education schools mogo ma in bolo ni wulu public school ento we will kom opete men be school pa local government no ke peje men school pa local government mano giti are running very well men point ma gena mita medicum gena la dira tuoma ino ikomulia we will jema no si piate piani olia guago la dir kabalega ya tiak ti makario madong kabalega ke tiak kichwinye ki jonarin me after 2 years wa mechiro dong voluntarily I lobune I bunyoro ki gumaraj ke lao ki mako ki chielu bade kane am chan pa muka ma mogo no bade rea ni en chielu kenyo I lao joma kunu chi tuju kamono en tiga kana yeo ti ni jemi ma uli auti mabe me gwako bor muka ma me bunyoro ma gari okulo rawaja met iko lok ma ni lok ma beje uli bene en utimu in 1914 utimu bailo mo kwa en ma ni wajo ni bilok ma gene ni lok ma Kenya Network will Kenya that was in 1914 in 1908 NIMA and police no put provincial headquarters Mamawati Nimule you can't believe this NIA Jim McMahon Timeye Mermaid Americum Lotini donc look ma wit duong ma dong ni ma wit ti ma bejo ti pol to twal ang chak nya wit nga kuma San Matthew puonyo wakere me penye ke kene ni yie chumora nga mine nga wone nga ene kumeno awich bene wone mere wangeyo ruot chamo en la payera ruot chamo wood pa Dubois wone to kire 1820 mina which ena ye achan eno anyira palaro
nya pa ruor wo me palaro ka uner momor pinya choni ruodi gimaro nyome bene kindi ke kengi la bolle chal nek da polia o ake orke payera paror chamoge gena bene ugok bene no pa jeti palaro gena bene ruot gena bene abo me le bon bene pa jeti palaro che gi maru gwenye ki nyomo no kid ma kar kene royal families mo kene gitimo bene kan in Europe and elsewhere. Donc, ene ya wich pa kumeno mene palaro achan wone payera of course ror chamo. Donc a wich kong ma put one no to atoya no put an Latin chi no well Latin to 12 no it was already over 20 chi kong keme payera kong ki gwaga region gwak ke ko gwak ke kadong ki bikwera which 1888 ma kwene obedo gin madit bene mada bunyoro ko chalo dan ma megi ruodi ma Acholi ma obiro ka neno kwera which ruodi ma roma pa clan ma papare Acholi kabele ka chalo munyala ma romine madit kere en ko pa o meno inge eno dong a wich inge kwero madong ke kwero no ni kit ko machon kere watin bene ka ngarmo ne uru no meni no watimo in twini ber tie me chulu ko a wich jo no ni gina chiel ma konga mi cha kere en me chulu ko to pa wonne ene dong o wero ngo uyabo lwen pen no palibe gina payero temo kwe me chulu gina region ma ono uleu ka gina ma puro no a wich pia ke kero o mena ma dit uno ko uleu pitutunu chi gutemo kwe kirio me lweni kom padibe chulu kuo pa gina pa wongi chi padibo loyogi mwaka ma dong ki kwera wich ni mwaka chiel 1889 ene dong rwate bene ni a wich jopa mono gwok twal ipadibe Arab jadia kinubi kar ma lweny me Omdurman ti magwar twal magene ko ye Gon Pasha lweny inuni weko dano polno ti ka ringo from Khartoum gi dugu piny wa lweny mogo ti ka ringiro ti weko Pasha Emin Pasha uno tie gena gondo koro uno ni mon mamir no ogwok mano ti boro gwok ke kiruo ko udok gena agwoko Emin Pasha donc piano uno padibe dong gubu udok pe a week dong bolo monye at the right time wero kilo ye gwok ki monye ene ye ubino ye lwaki lok ma Paul mone ikin padibe ki payera tutwale no la ting lok ene ruorabuo me la bon ruorabuo chi chero ter la pine goba bot gwok weko gwok udonyi lwenye inuni uno bal mo kongo bal pa ruor gena ruorabuo me la bon kidong a wich nyuru kwiri ne ko inu kar mo udonyi ke me loyo lwenye inuni ma unu po je mo ni we mo bini kom gena in madong payera ngalo ki padibe gwok we chwal wi kare so pari mono jadia ene no konyi donc di wangi donc jadia donc pere ene no men we mo aki lwenyi inuni lo ka chil mo ken mo aki lweny ko ma ti kin ka ka chil ti duong
pa bidon ye weng dong bumarach which 1901 1902 gamente pa British maka which chokon mono maka which police magaloni Captain Amen che kitera which nyim gena Radcliffe Delme Radcliffe wana chili dira chili loni la and eventually gena corrupt Arabic Dharma woro ata woro everywhere she was Radcliffe no te reo kan dog kan chero ni mule binu gulu chero kit gum chero everywhere we odong ki me your nickname ni la ni chero ki kuno gin ma ki dor ya wech gin ma no muni de ya wech pienen no nen chao mukama me bunyor bedo gi mano kina chule ki bunyor ti mabe dano banyoro mago ringi lwen jom ki jomo lwenyo pi mukama mago binu go gana go ringo bora wech mono no medi ki duok yo awi kwero you ni point ma pira tek meda pien ni awi no ikit ko pa chule waju ni ka dan mo ringo to ini duoko chen cheke neko tibune dugi kumi ma bene rwate kumbere ki chek ma muni ukero it took muni lwen madongo First World War, Second World War. Kadong in 1948, Kongutimo the Paris again after World War I, Kongutimo Convention mo Paris, when and locum war crimes. Ento mabere dong medo bino in 1948, dong muno no ni ada dano mo reo to peke duoko tuki kama an reo yene pebe. Si dong nyuta ni a wage unano jimeni wachon mada. And then ma wage again 1901 muni wa 1948 kadong ginano right pa duoko dano ma reo to inuni kera wage i scale ma part ti ruodi mo kana yigini inuni bene ulia bene karma mo kama reo borne ukwer duoko ne en pe duoko ukwer duoko mo kama so wana chino no lok makuma no pera tek yo mada dano mo reo to pe ke duoko ka kineko tibune pe wege donc weju bero makario na gina chel madok en do temo inge eno make gonye 1902 ochero oima kamuno ni muni don tika ponyo dini tika ponyo kwan ki choj bot baganda ki bot banyoro eno lego ni miero katwere joni go bot wa ye chuli bana chidong wego ludini ma CMS kucha bino i la lumen kamuno roro jigiti 1906 kichako mission Kenyo ko magwa malu liru achili madon ma Paul uno batisimu ka Kenyo ma jo mo kana bena giti yo history pachuli and jo mo no batisimu gene uja ko ponyu uja ko beru meni wa tam ki ngi be ba kwan so men point achel madit awe yo konyo wa dini udonye actually the Protestant religion ki bora nen wa ni point ma we yutimo maruri mo kene nyingi pe winje nge eno dini mo kene chal katole ubino la chen a few years later 1910 Gulu town kumeri Gulu city ki yabo 1912 Kitgum bona gena bona Gweno, Luani Buana Gweno, and Nye come Nye, no, Terra Chili Peron Lone, Welsh name, Nye Postal Wave, a lab Wales, actually, no, Quanum, Wadaman Check Buana Gweno. Nature no, Meroniki Maki Gweno, come on, Cheria, and Pang Mati to all. And here, teach ma where you tea, and dong, a week talkie, Per Mario, Bini come. Per Mario, in only do you bedo palpa
.goba ni awich Arab ma no wor kigena kilo duko awich go Arab yo mabe Arab ben iyo ber yom mi pistol achiel udong ka wich en cher ki mega achiel no rio ka gor che gor yini awich mi dano mi lok jale chi kar mo o no pi achwa pongo ko pero mo kar chi dong kong wo gony bor rot wo me palaro wo dok mi dano mo kene me kwang gena me kwang Arab yino ka gor ne chi dong agora pi pong no pero mo chero chi gumaraje la choni bito it is not clear nga muneko la choni no ni no dong loka ke way kuma wich gumaraj jago me aluja kar ma ke piri kuma wich gena ini mule kinoni dijime ni mule benz chili loni benge do loki bot gena bot igulu kan borwa igulu ke wajane gena loka wich mer ke windo ki gulu donc jago ma cherchit balok duju aluja jago me patira ya naka kenyo donc jago ni cherche wanyani lugon initi bara wich kwa eroko ena wich unga yatini ludugo mati bara ni pema papa Arab chero kilo dugo ne man bora ni no kimi yaramia endo no param yeni pen no petar proving ni kimi yaramia donc en kiniga awi dong jago aluja gena dok bino Sullivan ba lone abuchiu chule lone abuchiu bino ka gena teko ge no ko tuomu Sullivan por robe do ino ne ke ngolo yera wi fine dia rio chulo ko ino ne tek twin ki chung kom lokati pa wich unen ka kenyo ma kar cha mare to mono no gin madit mada kia wich pa uru mono donc ke pilok ino ne ki to ya wich toki between 1912 to 1919 ma gaboro ma ki to ya wich udugu nong na chen no udugu la gurri uberie ipayera kenyo ento no wode ono ile ya like ene ono do le ruor ya like bito gere 1933 la chendong ke ro cherbor omene mukene now point mana ma kuma witutwal ene tekone leadership quality me leadership pian en peki ki bolo dok peki corrupting ni gena kita kumbe tela ma kum kare ma ini kama gimonity for you chiri waja no ilo lo kiro uchu kum lo kati paka America tia ku kene and ubito 22nd July 1946 ana kwan la cheko short 1952 no kura wijuto 6 years ke kan mukaro no ti primary akwan ra ta rather ento na be la cheko short gina la dito no or pe bo ke or pa wage la cheko short kenyo eno to or yar man ma ti opposite gang kal or yar ma la cheko short no ti kenyo chi kidok bena lok mano ke boko ke lo diru boko iwang liel pa wiju pong tutuan governor me Uganda no ti gulu urata ke to pa wij ento DG ono chwalo gena assistant district commissioner makiluone gena wild ka kwano constitutional history me Uganda
the first constitutional document in your committee was the Wild Report in 1958, and not the Assistant District Commissioner Gulu. And in 1946, talk about which, and me report, Wild Report. But the first step, where Uganda, me don't munung unani don't give where logic in Uganda. Maybe representation in Parliament, Northern Province, 15 MPs, Western Province 17, Buganda I think was 22, Eastern Province 20, roughly kita poke. Me East, me West, East, North ang ima ba. Si me Buganda, East I think was 20. Kidong, ene ludi Ramadan ma wawin nyingi o payera kuya bunyor bene kitmani on duju chalo dano megi lutel lega obero dano rio isoke gen ke gena Latigo, Reverend Latigo. And again lutel lega met top a week 1946. Dong anen wata which diarene I kitela I actually ruot maloyo and put kibora pere piano. Poi dit lama Mary Geneva, ciao Atika. Oh, okay. So Mary Geneva. Yeah, the big summarizing. Your antiquity and I kid my professor Mono Wajani, Jim Muruni Utaramameo, Kitty in get child gero, Ekabe Mogo, get Yingi streets Mogo, Yingi schools Mogo, Pierre Madam, can and House of Commons a few times. I kind of war, a hall, a corridor, child Makachu, Utarame. History by the British the really wing Jim document a big texture Magna Carta gi koranga gi ran po no pe to pano gi tieko ki corridor no gi urie ko lingang charli magi chweyo ene do mira gi kumano kita cha petima timarachi anero ni awi has got a place in history mamewa. Poi ma tek la dit ki lama in ketitero kwere kala kuna ruora weju to no dong ini gine ciao kwano ni No, pia cha kwano. No put pe ciao kwano. 46. Oh, 46. Uto 46 ini ciao. 49. Ci po karbe mwa ma duong ci olo yamo pa we olo 6 years. Mana kwano ata 6 years. No pur kar ma abichel. Pur ki boke wango no. Yes, yamo pa we caro gene. Ujwa kumiso what a privilege madame winyo na ki bori. Poi atika na ki titero kwere dano pa ki vuolo dano ma chunya tek dano mo udon mo no porwe ngom. Dano ma no tiki chunya ti ma guako joma ria yela eno ne karma wa lo kum ria yela lo ke eno be okati so nyora tini eno ne uterada so peme balo kare metti con ya yo ki la dir Fred ngomo kwe and Fred ubi lo ke wa lo kum pong duo school legacy lama ma pong duo chung pere wa winyo lo magetero ne jembo ko mamiero ke ket meni po ya jemi jalo school ci again wa bi winyo ki bot Fred history me pong duo ke la nyura ngoma pong duo nini wa apoyo pewa tika winyi ba Network or what? Watika neni atope winye.
Kong dong work in sorting out technology ni ka wadugo kumila chen. Pan yang ikin panel members lok mo winyo en ni. Gwak ngare mo tie ki gine Jimmy mero doga ye Lady Grace itie ki lok mo gwak mai mero doga ye a winyo ki luo nying gulu public again ni ini po pe gulu public school mabe madama apoyo gera doctor yeah gulu public one kid do what do you want to tell gulu public yes. But we didn't even know the legacy behind it at all. No. So apoyo man and particularly look my poll I can give me my professor uberka wakenene ki made and then they look at trophy no ki kobo makituro kere turo pa mon beru ay ne kwa kera mo turo dilu ke chao ki nying ne ki kobo ne kwa ki kobo wa wa man example en ki ti turo ki kobo pa wara wait nyo nga ke mo ki ken ma ke no nyu chalo anyira netball ke ro en ki kobo pa Mrs. Gera la point la ba ko kwong kap ti en ke ma enu ne beru would be another way nga gwa ko nying dan pian dan ke we no pingo nying ki kobo ki to nying ki kobo ene dara ke terne o ke to pien ngati eno beru ko man so tamu kin ji mu ken ke met to ki kobo ma pa para district ki primary level ma pa kiri mi we bena ke ro ke ne kobo jar nyo pa bite mi we so ene gina na ro me do ne eno pa nge ka gina do unmute he needs to unmute himself. Yeah. Man. Fred, nyomukwe ngomukwe tie waromo winyi dong keje. I think it's come off altogether. Okay. Wakong dong wakore Megu Rose in wakati kigena maida ba. Ani atin pe lok botu. No apoyo. Okay, we pa you pe. Okay, bagere. We no apoyo jimi tuji makitika lok ne beje tutwan. Yes. Yeah. Okay. Okay, Fred do. Yes, and no key muting microphone now. Pangyo kada twero lock. Well, when you what when you don't. Apoyo tsala neno chawo chero. Baro ye a lock man watika lock kumwoko history. Gwako jemi mabejo makitimu madiri beru macharo la bol wego kawa miyo pon kile tieno kawa miyo pon kijoma no gen gifere no watie no kigena chima ana mero cha kone kumani machala chuli jemi maduo time bodwa tutwale kare ma British tie taila ma meggi gen go nyuro jemi mabejo mabe wano tim ento nem chalo ponye wano manok tutwal kako chinem talo nyogok nyabo uberutie amiro na mila bolman watie ki la dira chel ma eno beru governor makinywale 1909 unfortunately in 1969 en kono rwen Sir Henry Cohen imagali bachel kimia bungwen ki Piera Beach wiario kichimo en machalo governor eno tiuti mamege ikare ma en uleyu kaka lawore mano eno serving pe marapawi achel now Cohen iriego mamege mapat ki gir mano eno kemekere kawano neno teach ma Sir Samuel Becker utiyu tutwale Uganda kan ma tiwa history magiponyi gankwan ikine history wajoni ena ye uno source of the Nile kama river Nile chaka kiye baaki Albert en woro obiro ya chuli kama en uti matek milwen ikumlu merogo gen gubero ka chato dano ma kibero ka chato nani anda gen makelu won slave trade wego dano maduongu dano chan dano maduongu rueny donc eno duenyo matek kamo yabo gange madit mauno tine patibo matin wano kwero kama kilone fort patibo
kayene tiero kunu ino Jimmy mabejo ma eno yubo chalo ot mamege kamano mabuj kitwe ye kama gitim ye Jimmy mapapat wako panga tiko la tong mauno kibero katikere kare mi opi kama kibera nek ye dano ma eno lwenyo matek ni lok mi opi ukiri putie watin donc kohen imwaga alibario imwaga libachiel de mia bungwen kipiera a beach we are deck en ukapi kamaleng cho yabo school i village makiluone pongduo mati yo nyama school eno uchago kinying dano ma unonyelo dano mutiuti mabe makiluone sa Samuel Becker donc karama eno yabo school man ochung kun ma chel go history pa sa Samuel Becker pien right up from the name kidongo mano gichoye book o konyo to twal ka yini tere compound mi pongduo school pongduo yini no chel pa sa Samuel Becker meno bena yu a chel makibero kikero mi preserving kere history kije mabejo mano ngara chel no timo now karma eno yabo school leno no konyo dano maduong nyo begore kin wakanti do ti dano magen gunno kon mi ponye ki sa Samuel Becker ana ke robien man iyo mapat ni mapat kineno machalo keto school mi kelo don lobo kelo ngech wek dano pon jemme manien pon kiti mabege tikere ana neno machalo yo achiel maen kohen utiyo kere kiriego mamege migwako history ma sa Samuel Becker eno wek ngeye yogo kauno pino ki yup school man yogo kano history pa sa Samuel Becker mukene ono loge ye berute gin mukene ma British ti ma tek ena ye miketo jeme church British kare bichu jeme bichu magien guberu katimone guberu ka documenting man bereti kin jeme ma wan machala chuli po waponyo tutwan owego ka yini winyo history ma chuli tiro kay kwanyo dana pa mi loge kuma wich ti itero ka matching lok magien gu logo ibino gaps ti ye kay kwanyo dana pa mi loge kum la mugi rebellion ti yini tero ka matching lok magien gu logo ibino gaps ti ye eto kauno ke guogo I church mano the chronology no flowing mabe uno would be a different thing kilo an bene imani 3 years before yapo Sambeka uno gamente for British gen gu kate go yobo mi poyo Acholi magen gu chung matek ilwen ilok mi walwo makiluo gine the veterans making African rival ki yobo a stadium bulu makiluo ne Peje Stadium is a war memorial stadium makare dichu one machala Acholi wapo ye ere chawane ka yini penyo latien mo ke kenni Peje Stadium iringeyo Peje Stadium wani angeyo kama kigwe yo dilo kay chero ka penyo matut ilokum history be Peje Stadium history ne pe wilitiana man bene duoko an ka watunani chod make choyo matut ilokum Peje Stadium pitie ma oiching de tieno tien ma cheli it doesn't inform part of history make poni gangkwan Mario Peje Stadium in the wisdom of the British gen gu keji ngom madit mana logo kichwe chwin pien ngom mauno beo chung pe Peje Stadium gamente mite dero kiriago mamegi gen gu charo ngom eguni poleo kay neno ku porro cheng ki charo ngom eno ni chi dano mogo machalo la ponywa machon ni la yibi college teacher la yibi college la diet Marcelino Kulu ingereti direct amigulu central ingereti ayomunera dano maduong gen go wilo ngom kenyo the whole street manotino front and back mechanic in the measurement will be 60 meters kicharo owego Peje Stadium tiki ngom matiri kay neno to the northern side the late alero eno beru katijiye owego pitikit expansion mo ken mauti modok yunkunu tie macharo gang mamege and next to alero is Lodipo tiki office mamegi eni ngom pa Peje Stadium kay neno to the eastern side
ibino organization madit magien gi konyo litino igulu kany gen go wilo ngom eno niyo mapaki eno ni dano ma gitiki ngom matino tieno magien go wilo tie keneno to the southern side ibino uri padano magien go wilo ngom eno ni. Now why do I bring this? Preserving history pierre eto gin matek madam. It takes not only the heart, it takes your time mineno neni history eno ne kigwoko kauno ni wan wagwok ngom baba peje nyo peje stadium team eni no gulu twero katiki master plan miloko stadium eno ni wego duk stadium madip chalo nambole ede chawani mo matiri mading ena yeba eno ni tiye mirimo ma gamente ma mite der gubero ka ketone ba pejo beru peke wego at some point wa wol mi ba pejo o. Now, one looking guy, you were Katuki initiative in 2019, me you po ba peje, kun wadon dur bot jo madua talo, chalo jo mukene magi charo pain, chalo plasma, gengu bino, cameo support. Owero, wa yile wadua wall me ba peje, wa wero, jo mukene gu keralama ma megi mando peki kony ma gengu beru cameo ne. Owero ulu tin ba pejo beru bam, ma actually olo kia waga moye, kibene diere wano yobo. Ma ene mwaga enone waberu ki kero mi hosting East and Central African Secondary School competition uberi ba peje piano wa lifting standard te tiam gin mo kene mamero ni dano gunge ena ye initiatives matiano tiano ki kero on the ground era mero wachunene initiatives ego magi kero gi on the ground ni cha mo kene ini no teke ki gang la bolle refugee law project gen go kero center mo achiel center ene no be gulu is called National Memory and Peace Documentation Center. Now National Memory and Peace Documentation a peace museum, the first peace museum in Uganda. Kitgum district local government miyo itwangom waki ore iye. We ended up with the project kigulu kitero Kitgum kama MT kapo iye. Now, what wagi Kitgum wajo ni, machalo dul, watiyo te period monogiri, kiwa earning over, but Kitgum district local government. Mamero bene wanero wachini gap to 12 p.m. Kitima kibigwako kere, piberu yo to 12. Now, ngomati in this peace museum, ena ye, waberu kikero migwako. Jimi mukene ma wanore piera tek, kwa lok mikuch, pikuru kuko muberi kumalo, mi Uganda. Ichawa ni kayeni neno la tien mo matiri ya chuli mara piera rio ki wie piera dek ki wie ipenyo ni kwere nyum mono beru nini kaputi kwere mafuru kere poroni chino an la gopa pien pigi ngeyo. Now jimi mukene mawano yele migwako ne era yeme gamu artifacts ki kin piny meeting utero ne center ikine ti jimi mukene ma dano tiyo kere mukelo nyoro la bolle Ruora Chel, Ruora Jau the second, meno ruot midore. Piem, ma wone ke meno tiyo kere, mukelo ene kwa macharo latin, eno donating center kenyo. Now, yin kay chero, pibi neno wachi piem, ke kene erbe neno piem matiki lori kome. Now, in the history, makonyo wan, mineno kitri dano guberu kanyeke kere kwa o watien madong walok mi pien nong tilong karwenyo. Ero no beru gimabe, okelo wa yenyoro paruot. Ikira tie gikobo mala tien nyaka chien, eno okelo, o wajoni o gugo uno gikobo ne ene, pien ako kere penieno, piera rio wia chien. Ena ye, at yeru ki pime matu wangbuna, ena ya teru ki chamba mega, oberu gikobo real, kori gikobo mana wawajani gikobo Sudane. So, tie jemi mapapat, mawano gamo ki bodano wa gwoko, matiye ki niglo. Tie history mukene madano choyo, la bole history matinu watika lokone kum ruori mapapat, ti mukene mawano choyo. Ento bere, gapso beru tie, ikit mi gwokone, wero bedgir maberu kwa wapidiri, wapila benaga. Ena ye ti jemi mukene mubaleo. La bole waraga mugo makarata Joseph Konchoyo. Gigwenye kigamente wanu no kopi zegone wagwa hogi but jimi mukere do ichane ka yende chero
piene ni gwoko gi pu bedo gin mayot twal mo balle mo kene do nguru enyo mo kene benen lu bojo ching gin gi kwanyo no pingo anatika kelo ginene atika kelo ginene pien miro waneno munu chiti magwoko jemi pire tekere ki bene waneno munu chiti magwoko jemi tekere ka waneno ji mario erone ti waneno yo ma watwer ki kere mabe wek wanong yot pagwoko jemi egone otherwise Acholi machalo kaka tiki history ma iyo nyot mabe mada edo kiti ma wano tika gwoko na kere ena ye kama gapsti ye tin ka yini logo lokum Northern Uganda war tie la gamma dano be mini maka yin ngad ma inge history ne mabe ci wajani ko pe obero kumemo la bulle ki bi wotini Acholi oberi kema pe maga maromo piera rio ki wie ka yini chere history pa Acholi ki wajoni die maleng ma wajoni kema ki chago loke imaga piera bungwen bi abichel imaga alibario ka bichel mi o libario ka borno dong nok mi kema keto now jimme eni balu history kauno ke kerro I choj mano ki kelo kama leng bodano ono wego history ne beru mabe jimme mugo machalo atrocities mountain men ikumalo mi Uganda like kilogo ilokom Buchor massacre ka yini tierro matut ineno inoni yes there was an atrocity in Buchor kama ki magodano ki gorodano for days ki to buki irogi iye ka ki beru ka buko ki chala nyiri ento ijime eguni wenki lwen matek madano mugu machala togo bigombe gulwenyo ngarachiel ki kena ye mau karo ki bu eno chero kuone urwen now history eno ni kawano gwoko ti waberu ki kero miloko logada da keto chojwa mangat mo ki ken mo kwano beru ki nyang matut da beru ki ni ye o weko katin wan watika lokum kit mi gwoko wek jimmi mu karangech beru makwo da yo ma weko joma fut peke nywano gi ki matieno magitika don gino yo kiti mauno tino kere piera tek tutwan ci aneno chawa ne o chero tutwan o weko pamiro na met mabo tutwan but one machala Acholi jimmi mugu mauti mekan meta niki weko beri church we kare duchu ka wi wapo kare duchu ka waberu wabet kuno wangeyo lokma gitke ma ana mero kelo ne aye wano beru kikero madit machalo dul miketo jimmi mugu chalo memorial centers kayini chero ilokodi ibino there's a memorial center maki yubo kamaki chweyo a monument eronu gi choyo nying dano ma kwo gurwen ikare melwen motimelo kodi kaiti ka ngwej mi chero kitgum ibino ma yen foot pi o dore ichia chuch ibino monument kenyu kaiti ka chero agago ibino monument tie kakama papat malupe ki pero ma oporo do twale kama ki nego dano lumugo ino monuments tie mauno ki kerro ki nying dano dichu magien ko gurwen kibere ti monuments o kene mawano kerro for the missing person aye wati nyola wori nyola remi ma en kare mo kara ngech en ruenyo ine tike betne olo ni mo bituch no furi tike gen ni nyogo ko ti center so kene la bole idore wano kerro wa ot ma kis I support madit par rachel ma enti dore rora jawde second ma uyobo a very good heart or lum malea rida mai iye ti ye kilo aloga mukene make goya mukene make tiyo kagi kelo makare duchu onogen gi beru ki ne po gi beru ki lega tigi tiyu ti Acholi magi luongo joma gen gurwen an kayini logo ki ruora jaw obitero idene from the day magen gi chao yele ilok miluongo joma gen gurwen ichite ma Acholi tiyo kere dano maduongo beru ki kero midugo chen so jimbe ego ni duju meta nigi ket obere church agi kero obere church ti beru ki kero mi konyo ne ana po irutwan
Bayana Poela did Fred, me, Chaniwa, kita Governor Andrew Coyne, or Tiu Quede, kita Tiu Quede, Megina, Chacote, Pong Duo, Machalo make pe jo Mamegua, Quarua Magoluenyo, World War, Kipeja Stadium. Gini wajo Pierre attack. Gini wajo ni umier Jimmy Kerry Chochi, Pierre attack. Enoni, aneno ni dwaka ilo, kitana ne wajo ni. Thematic theme number 10 Pong Duo, Logone People Heritage and Leadership. Dano ke guako Jim Manueli ki lo meteda. Again Germany and Wang kano wadwako chien bot dano wet kinan kit me katuiti bedu tak bedu be. Lo me pong me Peja Stadium kiti waju ni dano chako ki widong ngomoko. Bailo kano tie mageo jema kumeno. Anero kachalo tukan botwa Ulaya. Inoni chek tie Jimmy annually pay ramo teach kweda tata. Ka ot ma pira tek in pay ramo lokone wangano la bon gene. La bon twero chek tie mogo be pay ramo lokone o kulu. So kita we you take a look pe bailo. Again ni Jimmy and the wang kake keroko ni umiero bedi kin Jimmy. Na bailo ti ie wek Jim annually mamiero wagogo ke gene ke guak pe ki lanya chidong maput pa chiero mabo again ni cha wadong bena tika gene ka wot panyang Christine tie kinwa mego Christine ko tie ya keje system e petiga ticha be per chalo pasca bene pe Pasca peratian. okay Christine pasca chida wego la dit Caesar tie inde twe ni wado pian chadong chero acheli nuchu makany kujadong kona di adek nuchu is it ya ira tam mer wakwan comments mugo ma ti manok ma gicho kai we wagiri yeah so kong e kwan ka de ini twe Yeah. okay then comments ne ngari mo ti maromo neno ne an pati neno ne ko No. rom kwano ini yeah ngari ti maromo neno okay. Yeah, greetings to you all watching from Kampala, Nikki Pazo. Nikki tiane There's one here which says is from Anal Karidan. Yeah. Good evening, my elders. I'm still Joshua Lubakane O'Kane, following you live from Moscow, Russia. I really appreciate your efforts towards us youth. Thanks so much. May the Almighty God bless all of you. So Joshua Lubakane, last week, Margaret Lakidi wanted to send a message to you because she wanted you to be their contact. Kuno, Roger Pajo. So please try and get in touch. Yeah. Janani Oguera, Amor Unduju panels. Dora poi pitama bejo mautie kalokone. Waromo Yubuchalpa, the late Archbishop Janani Luhum Imuchwini. Yeah, Apoyo. Mr. Kitty Okot, good evening from Kampala, Uganda. Wadwakumoti bene Kitty Okot. Yeah. Mandok Analkari Dan. The story is so interesting of Chief of which, wow, I used to read from my O-level history. For Janani Guerra again, Alego la Mego Margaret Karamo Mio contact pa Ngatma
around me contribution me pong do in Denmark, in Scandinavia. Yeah. Okay. Ay otum no ngeno. Comments Okay. otum. Okay, Janani, wabi weko Margaret ngayon naman chwal pora yeah, so Janani nero nama eno mamieri chwale ye. Okay, foyo. Thank you. Yep. Chidong Before la deep Caesar, yeah. Yeah, before to Reverend Dr. Alfred Banya, we do gina mabero to alkadi chawa na ukaro. Wapo wun duju jami gini duju pigi tego, atam miro wa mede kere men yamutam kita miro gi po kere pedano. Po pedano pire tektotual, especially ya chuli. Kage wachi United Nations kumire gitigi resolution mo ko niya megwa refugees nga gini. Jomo kene tawane is a new idea. But it's not a new idea. Man idea man would actually tamo ye bachon. Ni kangara mo do gangi in pero well we wano come. We wano come. Before to 12 me when you wa, before panelists, he look my bejo, ma look tini. One in the way can dick my billy. Before to 12. Poi. Poi.